Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, adtoy pa dagiti kablaw. Pagyamanan, shout out para kani RJ kan kadagiti RLD Boys iti Quezon Hill. Kastamot kada pagayam Heron Caluza, Zosima Mercado, Emmanuel Manatan, Roger Valeros, Villavelli Sabado, Alvaro Ramos, Kerubin D. Dolores, Ador Cerezo, Elvira Flores, Two-Third Adventure, or Parts Mark iti Facebook, Josefina Chodoro. Kan amin na supporters tayo, sabi ko ma, tayo tultuloy at tarabayan dito programa kan YouTube channel tayo. Thank you so much. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ngayon surat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Napauluan niti. I-comment mo kuma. Dito'y programa tayo. O naidaytan ka. Vivian, nagpintas ka mata na di Facebook. Nagpudaw ka ang nagkinis ti kudil mo. Asla ka na artista. Oh, pwede na ka day? Uy, miraam ang amain. O rejak kitaan. Amok, tarupak kat nga rod. Ay, thank you Tanakitam ti beauty. I-comment mo to jayan ti picture ko Tapno mabasak mo ta Ibagbagak nga rodan. I-comment ko pala. Saan na? May mayat mo't laang no i-comment mo. Tapno nakapapati mo ti bagbagam. Madi nga main, no ibagbagam laang nga napintasak ngam uyawon nakmut gayam itilikliko na. Ay, saan, Vivian? Pudno ti bagbagak. Kas kapintas tinagan mo tilangam. Iti inyapload mo a picture. I-comment mo itong arod No talaga mo't lang nga napintasak. Picture mismo. Ti mangipanagnak iti dayta. No ladak ko di laad mo ti rumor a picture ko. Ngam gaputan napintasak. Napintas mo ti rumor a picture ko. Plus filter ko na mo ta. Oranya ditan Arturo. Basta i-comment mo O naidaytan, Vivian. Patsyok na diya, babae. Asinaw? Ni Vivian na. Kas jay na lang dayjay. Kay kayat na ngamin ti maidaydayaw. Angam nasingput ni Bibian. Agasam mo tasang kadagulit na nga i-comment kung tukan o ti kinapintas na. O di i-comment mo. Iba ganito pa iti makabasa a kursonadak ni Vivian. Saan ba't siguro? Sana map na kiti personal apan nakaidayaw na. Kaya't nangaidayaw ko iti Facebook. Alakat pagbigyam laktamot tanasingput mo ni Bibian. Amum saan nga imot dayjay. Nuan niya tadakan kwa na itud na, iparabor na. Uray saan ka adumaw dawat. Ang masapul maat nga i-comment mo akanayaw nga isukat na pintas. Just kay... Unay daytan kaka.
Ag selfie akman dito ayan dagiti sabsabong a masetas ni Nana Ilang. Kastoy man a posisyon. Ay kastoy gayam. Datoy. Napintas ti rimor a rupa kiti da iti apostok. Ay click ko. Nagpintas akmutan. Iso nga, ado ti mangibagbaga talaga napintasak tapod numat. Iso, ti ibagbaga ti kamera. Kamot gayam ti masabat ko, Vivian. Katkatawa mo't ito ti cellphone mo. Agsil-selfie ak tata. Kanya selfie. Agpipicturak Pitpicturak ti bagbagek. Ibirbirok ko itay, tinapintas apan nakaalak. Apay nga ibirok mo pa ilang ay. Adda nga min daytay alak, napimpintasak, tata. Ay, nabibiyan. Noon niya tilangat ti tao. Isumot lang ti rumwari ti kamera. Saan, tata? Makapapintas ti kamera. Iso ang mayat ti langak no mapicturak. Apay di yumadmadlaw, tata. Uy. Napintas ka, balasang ka. Ay, tata. I-comment mo kumaa. Jay. I-comment mo ti Facebook no daytay bagbagam tata ket pudnaw. Kasano dayta? Anya comment? Isurat mo ang napintasak. Unay daytan, tata. Ha? Mamin ano mo lati mangisurat ang napintas ni Bibian. Isu nga rod mo tiragsak na. Di ang balilak nga ulbaon. Imbagam kanumot ang napintas. Wala, tapno sana babainan. Dagita ti maday nga ugalay. Ibagayo ang napintas ti tao nga uray saan. Bakit makisama kamot, Ngunay daytan. Gapula ang iti pakikisama. Uno panakibagay-bagay. Ibagamaon ang napintas nga uray agdadata ang nalaad. Kasta kaday. Wala. Nawan ano kasta? Inulbudan nga rod ati pa nag-comment. Apay itala nga ma'am, baka di ka makita iti Facebook. Aya, ano basam ti comment ka na iti post? Agkakapintas. Intun kita ti naipost. Agkakalaan. Ay unay daytan lakay. Nana Siling, nakita mo ang jay post ko. Anya jay impus mo aya. Siyak, kunjay asok. Aya, ay bayam ta kita ito. Nagmayat ti alam mi iti asok, nana. Aya, nana. Adda nag-comment iti cute dog and cute lady. Agpada kami cute iti asok, nana. Nasdaw kayo ka din, nana? Un nga raw, ay saan? Ay talaga mo't cute jay asom. Siyak ngay, nana. Ay kat, sumang ka-cute ka mo'tin, I-comment mo itong arod, nana, Ay, alawan, unay daytan. Tatang, i-comment mo mamat ang napintasak. Kaisupay i-comment ko. Anya, ipay katibaganan na ko Ay, narigat na ita anak. Pudno nga rog, tibagbaga ti kaadon, tatang. Nganya, Asaan mo ang maasahan ti kapamilya ken karubam nga ag-comment iti napintas a post mo? napintas namin na yan yung post mo. Ni tatang mo't kaslayo'y bagbaga ana alas jay post ko. Nasa umaon. Nagpintas mo't ti panagwaki-wakik ijay. Ma'am Bibian anak, natawaki akong kunayaw ti makadadali ti forma.
Nagruna pa, no, kas lagro-pro pa, burobodor di tao. Palpasan na, palasan na pala tilangan na. Di dubli-dublay na kinaburobodor taro pa. Anya aya day taburubudur tatang. Rosanggar, kas kanaburangay. Ay, unay mo daytan tatang. Pada tata gilad-ilad ka di talaga, Bibian. Nadadal ka din ti ulam. Agsel selfie ak ka nagibid video ak tatang. Ay, kung nadeta, dinudugyot ti kasta. Kasta ti kayat ti tao tatang. Daytay dinudugyot ang mabuybuya. Anya, Kautok tupay tingiwat ti asok ani buldog Ken kampay ide. Kasla masaksakitanak launay. Ken kasla saan kun ama ikat ti imak itingiwat na. anya, ay, pasig akalukon na ita anak. Balasang ka, hindi ka man nakasta-kasta. Ay natatang. Kayat kung arod mo ti makaala iti adu abyos. Anya, ay muna na itan. Ken ikatektupay ti garter ti sapin ko. Tapno kelat amargrag no magmagnaak. Ay, tati di mo aramidan, ta kababain launay. Tsak may rusaw. Sana balit may rusok ko matatang. Adumanen abyos no kasjay. Una na itan, ipilit na. Kaya't mo lang adotibiyos, arig na aglabos ka. Ala, saan mo't atatang? Adamot bistida. Uray matinag ti sapin ko. Adapay labong namat. Unay daytan. Nakitak mo't iti Facebook dagiti inyapload mo balasan ko. Ay iso ayan nana? Wow, naglaing kamot gayam nga agpuseng. I-comment mo to ko manana. I-comment mo to nana. Tapno ado ti comment ko. Kan agdudumat ibagam ijayan. Uray mamimpat nga ag-comment ka. Tapno ada upat adagos. Anya. Una na. I-comment mo napintasak. Itimot may sa a-comment. Approve kung kunamutin Sa iti may katlo a-comment mo. Gumatang ka ngamin iti baro asapin mo kunayaw. Anya nga iti kaugnayan ti sapen. Kunti panagidam iti daga. Ay! Kunak no jay may sa apos ko tinakita yun nana. Anya aya day ta apos ngay bagbagam. Jay ngay natinag ti sapin ko nana. Nagipos ka, iti awan sapin na. Ay, di pa ikot kwan, di pa ikot nakita dan. Saan mo't anana? Adamot bain ko Nakatalikudak mat, idinargrug ti sapin ko, kan nakabistidak mat. Unay daytan. Ay, padagit tayong support mamangga, Bibian. Ipalomaw. Ipadawat ko tatang. Nagadumatan. Abay, adu atao ti padawatam. Saan mat? Kumpurmila ang mat ati kayat ko nga ikan apakaanayan na. Jaski kang anak. Imbes nga ipaloom mo akanam taw nasustansya na ita. Para padawat mo't kaya. Saan adakis tagi padawat tatang? Wala, ikan na kamad dagiti padawatan. Kasanaw, no sikalat ti para padawat. Kat iso dalat tamad tanti para awat. Okay lang tatang. Basta adda may padawat. Unay daytan. Nagadumutan ta ko na mga padawat mo, Vivian. Awan ang yaman na dayta. Agagayim tayo mat. Idulin mo kit dain. Nasamit dayta no maloom. Nakabangbanglaw. Hala, agyaman na karod, Vivian. Nakasingsingpot ka. I-comment mo kuma Anya? I-bidyok nga ikang ka Ay, kababain mo ta. Saan? Kaya dakit di abuyaan uray kita O sige ta, iswitch kong ti video Saan ka ngagtagtagaray? Tapno saan amaala? Siyaklaan tagsaaw. Makaambulat tang rodan. Okay.
Hello, gagayem ko ida. Amakan inna, kakabsat ko ida. Ikak, timakmakan, daytoy a pamilya. Iti kasta, makaramandamat, iti bunga ti mangga. Ha? Madia ti bagbaga makasta. Mayat, saan adakas? Madia. Ibagbagamot. Tapno makaramandamot iti bunga ti mangga. Kasla mo la imbagan. Di kam to pulos makaraman iti mangga. No saan ka pa yan ang tag? Si kamot. Blaglaang mo dayta. Tagtagarilatan Ay, jak kayat ni madadal. Ure man di nakiramraman na ita vlog mo. Sulumlatan. Nagalas mo ti ugali ti anak yu tata. Apayaya. Inawat natin tag ko amangga. Ngem, di nakmut in heart kun in comment. Daita ke tikunak. Apay nga may nanas ka na padawatam tapno i-comment na ka lang iti inuulbod. Saan mo't nga agpaiso na kita akong comment iti Facebook. Panglamlam yung lang may Ala, saan mo't atata? Patyek la unay, apod no ti ikum comment ti tao kanyak. asano nga mom no puno. Wano panang patiraya oklagan ka. Amok apod no ti ibagbagada. Puno nga. Nagpintasak tata. Oy, ulay detan bibiyang. Wow! Nagadaw ti nag-comment. Nagsaya atan. Ay, agbasa ak kadagiti comment. Kun ikakmutun iti heart. Amin dagiti comment. Agbasa akam. Agraraman kamot. Ha? Nagbastos mutun dayto a comment. Agibasa aklat ta? Daytoy. Nagpuskol mutun tarupam. Ha? Bastos mut daytoy. Umapal sa kanyak. Replyan kantuman iti makapatay a reply. Agibasa akpay. Tumpwakan iti baybay. Tapno awanen ti makita a rupam diti Facebook. Na, nagbabastusan dagiti tao dito'y lubaw. Sinaw, ti magbaga mabastos, Bibian. Dagito'y nag-comment tatang. Nagsakit ti barukong ko, iti pa nag-comment da. Awan pa'y nasayat kadakwada. Pasig da amin nga apal, kun bastos. Nagaalas ti comment da. Taitan ti magbaga. Interesado kay ti ado a comment. Ita, inikandakan iti makapatay a comment. Sa may mayat, no saan dan nga ag-comment. Tapno awan mapasaktan. Daita ti bagbagakin ka anak. Adi ka mamatpate iti comment. Sinasalawasaw na kita. Amuyo tatang. Uray sinasalawasaw. Basta ada comment ko. Kunya ibagbagada basher. Isudagitan ti basher. Napinpintas pa ikidi adumanan ti comment ko. Anya. Ay, patpatsim nga men ti bagbaga na itatataaw. No patpatsim ida, maulaw kan. Sa bagay tatang. Saan ko amabali na dilawon ti comment da. Iti kasta. Ag-comment dalatta kadagiti post ko. Agriri kamit nga raw, no saan anasaya ti i-comment da. Unay datang Bibian. Madadaan ti ulokin ka. I-comment mo magdagita nga ibagbagam tatang. Iti kasta, kanayunan pa'y abasir ko. Alya, kayat mo kideng, ti ado a comment amang patay ken ka. Ay, isarding mo na ita, sakbaya madadaal ti ulam. Ang mga numeram-raman akpaya madadaal ti ulo na. Una deta. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan na napaulwan. I-comment mo kuma.
Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.